namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi ta hi vulavula hi Blackmyth and Blissbouy vele vele laha hi nga ta hi kha hi va linka vele vele na Janesh ku ndlaka yini Master T ya vele vele loko ha celebrate my Sheila leyi vele vele ka YouTube hi nga hetelela yi reach position ya highest ya 15 sweswi ma swo yile ka 19 ku va congratulate vele vele a swi hundla sweswo hi vona va nga tsema 16 junior na namuntlha hi yona yi ri top track my Sheila ku ha na risimu na rin'we leti nga release for 16 junior ri nga va close to this ava been a hit, it's a hit a hi xi hundla sweswo and stuff like that. So loko hi tlhela vele vele so a ku ve na post leyi nga fiki vona Blackmyth a yi tsala a nga fika tsala ku studio session with Janesh. Okay, a hi vekela ti-video clips I think swo tala hi ta va hi kha hi swi landzelela afterwards. Ni tsakise hi comment leyi nga tsala hi only no thiki kwala nga fa tsala ku I think i xigaza kompo a ni Janesh ba swa le kompo and stuff like that. Hi ta hi kha hi reference a hi vekela video clip ya just the way you wanna go. You make me proud. One day 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 just one day make me proud. One day you make me proud. Yeah, before you got the other clips very very as you can see kwala ndo studio Blissbouy I'm one on the right and then on the left kuna Blackmyth and then ashikari kuna Janesh. So ima Janesh I introduce the same. Yeah, what I'm going to meet your vele vele voice ya yena ka tinsimu to fana letiwani ba u jealous. I'm sure vo tala ma ri tiva risimu leriwa ba u jealous stuff like that. Tin'wani ya tin'wana nga ya ku huma leyi vo tala mi ta mi kha mi yi tiva vele vele yi penetrate na le xigazini no loko ya tlanga ti-tavern haleni. The bug guys, you can see now the views still about 3.2 million views, so she's huge guys, she's huge. Yeah, so loko kha ti video clips swi tikomba na ku risimu ra kona ri ta fambela hina xigaza ma vona macinelo ya vona kwalano ro la lera ro cinselana na vokonyana la swa va cinela ma famba mandanyana so pfula sala rove vane vo swi komba na ku line ya liya maswona macinelo ya kona kwalano and stuff like that. Line ya vo Blissbouy macinelo la miloni kha swi languta kwalano and then there's also another video clip vele vele hi nga vona Janesh anna ya Janesh ambale ina xibelani kwalano maswona ku na kona kwalano komba na ku i hint ya kona ku swi nga hala ka xigaza sisi va Blissbouy vele vele va ba na vo Blackmyth va ba xigaza xixiya xa ma 2K ku nga ri likombo and stuff like that unless if ti elements leti nga fusiwa vele vele ka risimu lera mara swi komba na ku ta kha ku dominate in terms of side ra ti i xigaza xa ma 2K loko hi swi langutisa and stuff like that yona mhaka leyiwa mi ngo loko swi swo mhaka kahle a swi fike ku fika swi yisa leswi a swi hundla swi loko karhateni swinene vo Blissbouy na va Blackmyth halembe leswi loko karhateni swinene andale kha na gig guide ya kona swi yisa leswi swi famba as a double. So a ni hlava loko why ti-video to tala ni swi vona swi ri swimbirhi like ka ti-events a ni nga swi twisisi kahle so the-events ta ku hlaya loko hi languta kona va famba as a double. I was like okay swi nga swa ha ku sungula nyana loko ni langutisa okay na laha va ri kona double liya yi ri kona swi komba loko swi na nkarhi nyana va kha va swi endla va famba as a double loko ni kha ni cheka ti-events la okay Blissbouy a ri kona la was Blackmyth here
metro okay hayi nga ku swa ha ku sungula manana vo ti 3 May swa ku swa ha ku sungula leyi ngo swi ku swa ha ku sungula lembe leriwa va famba as a dawo leswi loko karhate hi nga ti-events mi kuma swi famba swi ri two phefamba swi ri two swa sasekeni swinene crowd yi va yi kha yi tsaka and stuff like that so hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe guys ubalele to Blackmyth utabula ke manaka Pia,